Ассаляму алейкум. Студияда Айша Шулакова. Диққатыңызға аптаның ең мұйым одиссия вақаларыны авале етем. Қысқадан эсас мевзулар ақында. Башта сөз олды. Bu elbette biz Rus aliminin esas problemlerine muzakere etken esas siyasi meydançıqtar. Улы Рус сөзі деп адланған 14-ші халқара фестивалінің нәтижелері ақында мақсус левхамызны сейретініз. Қырымда суф етішмемезлігі меселесі кечміште қалды. Ярымадамызны суф темелевнің стабилизациясы дегілде, әнді ейлештіру фишлері девам еті. Олар 2023-2024 сенелері екенленecek. Қырым суф анбарларында едек барге баққанда 10 миллион кубометрге артқачтыр. Федераль мақсадлы программа объектлеріне айырылған параларының аман-аман ярысы әнді масраф етілді. Biz grafik boyunca iş tutamız. Tapşırılığa keder etecek tehlike yok. 100'den ziyade obyekt bu sene tapşırılığa hazır. ПМФ форумының нәтижелері Қырым сувнен теменлюві, ФЦП объектлері ве елларының тамираты ақында Жұмхуриетіміздің баш назиры Евгений Кабанов тариф етecek. Милет телеканалы үшін оның эксклюзив интервьюсы. Деве құшы еміртасындан пішірілген омлетнің дадыны алмақ, эшеклер үстінде кезінтілер. Шер қалабалығында нұзақ ерде раатланув. Деве құшлар башыны құмға сақламайлар бұл ұйдырылған фікір, чүнки олар тез чапалар, ләкин олар чоқый білелер. Ярым адамыздың ажайыпкерлерінде кечіріле білген кезінтілер. Күчлі ақықы ве сербест рус тілі, шайыр ве язычы Иван Тургеневнің сөзлері ось актуалігіні жоймады. Кечкен асырның ортасындан рус тілі глобаль тіллер жедвелеріне кіре. Ел Қырымда июнь айында Улы Рус сөзі адлы халқара фестиваль өткеріле. Орус тілі күніне бағышлана. Саналаштырылған темашалар, шири конкурслар, сергілер, семинарлар ве конференциялар. Байрам программасы 6 күн девам еті. Тавслятлы Левхамызда. У моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Бу сатырларны мектеп пролесінден аман-аман эрке сезберден были. Бу сене Улы Рус сөзі адлы 14-ші қалқара фестиваль Руслан ве Людмила поэмасындан башланды. О билі язычы Александр Сергеевич Пушкин доғанының 220 елығына бағышлана. Адетінже бұтыт бір белі шайырның абидесі өгенде кече. Открытие фестиваля состоялось... Фестиваль bu meydanda açıldı. Mında Ukrayna, Rusiya regionlarından kelgen musafirler oldu. Ve tap o vakit mında Rusiya vatandaşlarımız kelip başladılar. O vakit bizim kararlarımız ne kadar doğru olğana aqta düşünüp bakınız. Festivalның temelini koyganlarından biri Kırımda Rusiya cemiyetinin birinci reisi ve tesisçisi Vladimir Terехов oldu. Samitinin esas maksadı Rusiya medeniyetini inkişaf ettirmek ve saklap kalmaktır. Tamam bu insan bu işin başında turdu. O iyul 6'sında Rus tili konunu kayıt etmege teklif etti. Bundan son bütün memlekette Rus tili konunu kayıt etip başladılar. Eşitmekten gayrı mında Rus sözünü emde görmek mümkün oldu. Ahmetjit'nin merkezinde açılgan retrospektiv sergide ballarının icadi işleri takdim etildi. Bu Pushkin'in eserleri boyunca Rus masal dünyasına seyahattır. Халқара Ливадия форумы енді чоқ еллар девамында интеллектуаль мейданға чевырыле. Мында Русия дүниясының бағлы суалер музакере етіле. Оның даими iştirakçileri арасында рус тіліні öğreнгенлер ве инкишаф еттіртірген инсанлар. Оны Русия ве ғарб цивилизациялар ве яны мимарлық модели арасындаки зидиет мевзусына бағышладылар. Bu biz üçün pek mühim meydandır. Siyasetşünaslıq cihetinden. Biz mında Rus dünyasında olğan meseleler hakkında muzakere etemiz. Ulu Rus sözü adlı festival tap Ukrayna devrinde başlanğan edi. Ve biz Kırım topluluğumuz mobilizasiya etilmesi için mühim meydan oldu. Программа семерли oldu. Toplaşıv devamında Kırım, Donetsk ve Lugansk belediyelerinin işbirlik hakkında anlaşmalar imzaladı. Это связь. Bu cemaatnen bağ, bu iş tecrübesinen bağ, bu yük orta ve küçük şehirlerinin işi. Olar tecrübelerinin paylaşalar ve yanı mühim ameliyatına elde edeler. Bu emde medeni, humanitar cihet ve insanlar arasındaki subyettır. Festival yıl-yıldan Rusiya dünyasını qabileştirmek için hizmet ete, halkları, regionlarını ve memleketlerini birleştire.
Rus tili ve edebiyatı hocaları aslında Ukrayna'dan ve başka memleketlerden kelediler ve öz tecrübeleri ile paylaşaydılar. Umumen, bu yerde olup geçken her şey, halkara forumlar ve ilah ve bular hepsi beraberlikte Rus medeniyetini, Rus tarihini basıp yok etmek şarayında bizim menligimizni saklap kalmağa yardım etti. Umumen, bizni Rusiyadan uzaklaştırmağa istediler. Kırım sakinleri ve Yarımadamazının musafirleri için konsert, bedi ve marif programmalar hazırlandı. Festival Rusya günü iyunun 12'sinde yekünlendi. Сув ile problem olmaz, federal ve regional hakimiyetlerinin işbirliği yardımının Kırım'da suv yetişmemezliği meselesi yenildi. Mesele en azı bir yıl devamında rahatlandırmaz. Dehşetli yağmurlar suv anbarlarını doldurdu, skvajnalar kazılıvı, suvnen taminlengen ağlarının tamiratı netice berdi. Yülde emdi Azaq denizinde işlerini başlayacaklar. Suv doyumunu Yarımadamızda nasıl çözeler acaba? Tafsilatlar levhamızda. Balıkçı Georgi Bortnikov Sabadan suv anbarında. Şimdi otek birkaç küçük balıçık tuttu. Erkışı için en asası tutulgan balık degildi, ceryanının ozudur. Fidir balığına avlana. Bu maksus aletke balık ilişecegini evvelden tahmin etmek kıyın. 5 штук там поймал. 5 taran tuttum. Bu 3. gün devamında. Bundan evvel boş edi. Ava birden denişkeni atmosfer basımı ve attı ayının fazası. Georgi Bortnikov balık tutuluvuna tesir etken şeylerini yaxşı bile. Endi 40 yıldan beri bu suv anbarında balık tuta. Birkaç kurgaklık devrini öz gözlerinden gördü. Nihayet suv toplanıp başlanganına kuvana. Метров 5, наверное, прибавил. 5 metr kadar koşuldu. Kar yergen son ve yağmurlardan son. Elinin yasalgan rezervuar Kırım paytaxtına komşu köylerden suv toplagan esas temeldir. Onu suv salgır özenine akıp gelmesi için yarattılar. Güçlü yağmurlar Yarımada'da suv tolmasına müsbet tesir etti. Ahmetçi'deki bu suv anbarında suv yedigi aman 2 kubometrge arttı. Suv üstünün meydanlığı köz ögündeki işleniyor. Geçken 2 ay devamında Krasuv Bazar anbarı lider oldu. Bu yerde en çok suv toplandı aman 3 milyon kubometr. 3 lider arasında Ahmetçi'nin suv anbarları. Federal ve regional hakimiyetler beraber çalışkanın neticesinde Kırım'da suv yetişmemezliğinin keskin devri yenildi. Mesele en azdan yakın bir yılga çözüldü. Yedeklerini doldurmak için yakın suv çekuv stansiyaları açılıvı imkan berdi. Endi Ahmetçitke suv esasen artezyan menbaalardan akıp gele. Bu bir sutkada 90 bin kubometr da paytaxtının 3 suv anbarından koşma 50 kubometr. Sınırlarını alıp taşladılar. Kranlarda sıcak suv da peyda oldu. Hakimiyet en mühim meselelerden birini suv joyuluvuna karşı kureş. Сегодня производятся работы, которые... Bugün becerilgen işlerini tap 40 ya da 30 yıl evvelsi yapmak gerek edi. Bugünkü günde Ahmetçit'te bir sıra eskirgen suv borularını tengiştirirler. Olar tap geçken asırның 60-70 seneleri eksploatatsiyaga tapşırılgan edi. Onun için bugünkü günde Ahmetçit boyunca oldukça çok para koşulan. Bir sutkada 5 saat boyu Kaluştanın sakinleri evvelki gibi böyle grafik ile yaşaylar. Kurort rayonu suvnen temin etmek için kuru esen suv anbarını kurmağa planlaştıralar. Proyekt boyunca 8 milyon kubometr suvnu toplayacak. 30 nusxadan ziyade armatura dengiştirildi. Alternatif menbaalardan koşma suv yollanılığı boyunca sual bakıla. 5000'ge yakın suv jurjur uçan suvundan alına. Partenit tarafta koşma skvajinalar ve kaptajlar koşulubuna bakamız. Kurbekul suv anbarından suv çekilubunu oldukça azlaştırmak için tırışamız. Kırım sakinleri suv meselesini yalnız özleri çözmeler. Oldukça kısa müddette semirli kararlar kabul edildi. Bizde Kırımның suvnen teminlenü vaziyeti bugünkü günde prinsipial şekilde çözüldü dep sayam. Suv sınırsız berildi. Suv anbarları bugün suvnen tolu. Biz planlaştırılganından da ziyade skvajinalar kazdık. Kırımны temiz suvnen temin etmek için yazda Azaq denizinde skvajinalar kazmağa niyetleneler. Deniz tubunda ne kadar suv saklı acaba? Bu sualge cevapını şimdi geologlar araştıralar. Biz ümit etemiz ki suvnun hem keyfiyetini hem de ne kadar olganını belgelerler ve o zaman suvnu temiz ve tuzsuz etken tertibat kuruluvu meselesinde nokta koyulacak. Hepsi teknik hazırlık meseleler endi aman halledildi.
яны скважиналар казылуы сувнен теминлев агларынын тамираты, сувны темизлеген тертибатлар курулуы, яғанақ сувлары темизленуы, сув чеккен станциялар курулуы. Кечкен сененин октябрь айында Крым Вяхьяр сувнен теминленуы боюнча план амелге кечирилип башланды. Оны Русия Федерациясынын акимиети таздыклады. Муддет 2024 сенегече. Малия жеттен бу резерв фондундан аман-аман 50 миллиард рубледер. Булар эпсы кырымлылар сувнен улурлар деген фикирни таздыклай ве ич бир шүбе калдырмай. Ве регион сувнен теминленуы кет-кете яғанакларга баглы олмайжак. ПМФ форумының нәтижелері Крым сувнен теминленуы, ФЦП объектлері ве елларының тамираты ақында. Бұл мевзуларны Крым Назирлер Шурасы рейсінің муавины Евгений Кабанов иле көтереміз. Милет телеканалына оның махсус интервьюсы. Евгений Константинович, здравствуйте. Добрый день. Недавно делегация из Крыма приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. К республике было не просто особенное отношение, было подписано более 10 соглашений. Когда приступит к реализации этих проектов? После подписания соглашения процедурно нам нужно будет вынести вопрос на рассмотрение инвестиционного совета. В рамках утверждения инвестиционного совета идет процедура заключения договора аренды. И я думаю, эта процедура занимает где-то в среднем от 2 до 4 месяцев, после чего уже можно говорить о старте реализации данных соглашений. Еще один масштабный и интересный проект – это строительство парка развлечений в Ялте. Вместе с тем мы знаем, что в регионе лето – это время пробок. Как будет решаться проблема транспортной доступности парка? У нас на сегодняшний день совместно с Минтранспортом Республики Крым, совместно с Росавтодором прорабатывается вопрос строительства дополнительной объездной дороги именно в городском округе Ялта. После чего это даст возможность нам действительно очень здорово разгрузить, скажем так, южнобережное шоссе. Пока о трассировке говорить рано. Сейчас прорабатываю ряд вариантов. Это и строительство прямого входа, либо туннельного обхода. Поэтому всю информацию сможем дать к концу текущего года. Сейчас у нас уже определен подрядчик, кто будет разрабатывать, скажем так, маршрутизацию данной объездной дороги. К концу года скажем уже объективно, каким образом эта дорога пойдет. Еще один жилой комплекс будет построен в Саках. Мы знаем, что много новой недвижимости строят в Симферополе, Евпатории и других городах. Означает ли это, что в ближайшее время стоит ждать значительного увеличения населения Крыма? Если да, то насколько? У нас в рамках реализации национального проекта «Жилье» вообще стоит задача, поставленная вице-премьером страны Маратом Шагаровичем Хуснуллиным, увеличить темп жилищного строительства минимум в 2 раза в течение ближайшей пятилетки. Именно мы, двигаясь в исполнении данного поручения, прорабатываем сейчас ряд перспективных площадок, которые будут находиться в различных муниципалитетах. Это и Бахчисарайский район, и Симферопольский район, и в частности город Саки, в котором мы действительно сможем обеспечить исполнение нацпроекта «Жилье» и привести квадратных метров на территории Республики Крым к тому указанию, которое прописано у нас в национальном проекте «Жилье». Ограничения подачи воды сняты, Крым обеспечен водой на год. Значит ли это, что план правительства реализован и все остальные проекты, такие как строительство опреснительных станций и новых водохранилищ, больше не нужны? Не заявлял бы, что они не нужны. В любом случае мы сейчас прорабатываем ряд дополнительных мероприятий, связанных с поиском подземных источников воды. Ряд мероприятий у нас выполняется по оптимизации водопотерь в общегородских системах. По поводу опреснительной станции решение пока не принято окончательно. Все зависит от научно-исследовательской работы, которую ведет одна из уважаемых российских компаний с точки зрения поиска воды под Азовским морем. Первые результаты у нас должны быть в июле месяце. Если запасы воды там подтвердятся, тогда можно говорить о том, что, наверное, от опреснительной станции можно будет уйти. Реализация объектов федерально-целевой программы в прошлом году показала хорошие результаты. Какие успехи в этом году? На сколько процентов уже исполнено ФЦП? И как обстоят дела с реализацией нацпроектов? На текущий момент по итогам первых 6 месяцев работы мы абсолютно находимся по всем объектам в планах. У нас кассовое освоение составляет уже более 40%. По всем объектам у нас мы идем в графике, рисков ввода никаких не видим, более 100 мероприятий и объектов запланировано к вводу в текущем году. По нацпроектам, в принципе, аналогичная ситуация. Мы сейчас находимся в высокой стадии контрактации всех объектов, связанных с нацпроектом «Демография», поэтому также рисков не видим, уверены, что все показатели будут исполнены на 100%. Как обстоят дела с дорожным строительством? У нас на территории Республики Крым этот год прорывной. У нас запланирована реализация более 400 километров ремонтов дорог стоимостью порядка 16 миллиардов рублей. Мы в этом году вышли на ремонт дорог уже с конца марта, с начала апреля, как только погодные условия позволили. На сегодняшний день мы идем по
так называемому правительственному светофору в 5 регионов по исполнению как физических работ, так и кассового освоения. Поэтому также рисков не видим. Уверенно стоит задача у нас, поставленная главой республики, годовые планы освоить максимум за 7-8 месяцев текущего года. Евгений Константинович, спасибо за интервью. Спасибо. Eski Kırım'da stadionun rekonstruksiyası keçişatında unikal tapılmalar oldu. Kurucular 13. asırga ait musulman baştaşlarına ve başka artefaktlarga rast geldiler. Mütehassıslarının fikrince bu Altın Ordu devrine ait ikinci tapılma olması mümkün. Buna uşağan artefaktlar da 100 yıl evvelisi tapılganıdı. O vakit işlerini Şarkşınas Umum Birleşme Asosiyasyası ve Bahçesaray Muzeyi geçirgeniді. Şimdiki vakit unikal obyektlerini öğrenirler. Mevzunu Akime Seydametova devam etti. Eski Kırım'da stadionun rekonstruksiyası sirek artefaktlar toplanған hazinege rast keluvге çevirildi. Baştaşlar Altın Ordu devrine ait keramika malzemeleri ve hocalık çukurları. Yarımada tarihinin çeşit devirlerinden bir çok tapılmalar anıq oldu. Stadion rekonstruksiyası ketişatında işçiler 13 asırga ait baştaşlarga rast keldiler. Arxeologlar endi kadimi mezarlık yerini öğrenirler ve tapılmalarını tetkik eteler. Unikal tapılmalar hakkında birden yerli sakinler beldiler. Туған şehrinin çok asırlık tarihine dalmaq maqsadının kelgenler arasında Şevhiye Toxtarova. Вроде как захоронение здесь было этого. Мында қабыр olğanına ошай. Мен meraklanıp başladım. Men mында Ленура dostummu çağırıp keldim. Balalarımızla, torunlarımızla kelip bakayık dedik. Endi mından onu muzeyge köçürgenlerini bilmeyedik. Endi muzeyge de barıp bakarık. Çünkü bu bizim şehrimizin tarihidir. Artefaktlarını birden eski Kırım'ın Tarih ve Arxeologiya muzeyine alıp kettiler. Mütehassıslarının sözlerine göre bu bütün cumhuriyetimizde saklanған en erте baştaşlardan biridir. Musulman baştaşlarında Arap tilde yazılған sözlerini görmek mümkün. Bu taş ve ikinci taş olar bir devirge ait. 1285 senege. Mında adamның adı yazılı ve kaysı yılga aitligi. Şimdiki dakikaga tek bir sanını taptık. Çünkü bu ağır ve zahmetli iştir. Taşның üstünde ise Kur'an'dan ayatlar yazılı. Mına bu misal olarak ayat Al-Kursi. Ahmetli mütehassıslar da stadionun territoriyasını öğrenmeye devam ettiler. Olar kadimi artefaktlarını araştıralar. В срезах грунта вот этих бортов. Toprak katlamlarından, tranşeyalardan tahminen 30'dan ziyade mezar lekelerini sayıp çıktık. Parçalanған kemikler olarının izleri var. Olar afsuski ekskavator tubundan çıktılar. Men bilesem yakın vakitte bizge filologlar mında kim kömülgeni hakkında haber eterler. Şimdilik biz tek kaçıncı sene olğanını bilemiz. Sanlar, rakamlar, adlar. Bular eposu tapılmanın portretini tizmege yardım eder. Toprak da çok belli olmagan ve öğrenilmegen malumatını saklay. На сегодняшний момент буквально Bugünkü günde ufuk tegizlenovi boyunca eposu işler toxtatıldı. Arxeologlar yekun çıkarganlarından son biz işimizni devam edeceğiz. Tapılmalar pek kıymetlidir. 13 asırga ait artefaktlar geçmiş devirinin tarihi hakkında çok meraklı malumat taşıyı bile. Erşeğini taşlap köyge ketmek, deve kuşunun yumurtasından amlet aşamak, eşek üstünde kezinmek, jip ve kvadrotsikller aydamaktan adrenalin almak. Sonki yıllar şehir kalabalığından ve ata denizden uzak yerlerde rahatlanıp popüler olmakta. Yarım adamızda binlerce ev ve asparlar yeşil turizm yönelişinde çalışıp musafirlerini davet edeler. Kırım'ın şimali tarafında yerleşken Belbek Vadisi'nde turistler çok. Bahçesaray rayonunun incisi tabiatını ve taze havada rahatlanmağa sevgenlerini celp etti. Dağlar, özenler, Koba şehirleri taş esirliğinden kaçmak için en gelişken yer. Özünü padişah olarak hissetmek ve dülber manzaralarga dalmak imkanı bu yeşil turizmni ayırgan şeydir. Kafkas Esiri adlı efsanevi komediyanın kahramanları geçken yol boyu kezinmek. Belbek Vadisi'nin çevre chetinde filmin birkaç parçası çıkarıldı. Mında Şurik Люська adlı eşek üstünde etnografik ekspeditsiyaga yol algan edi. Endi ise Şurik'nin yolundan kezmek imkanı turistlerge berildi. Eşeknin sürati tez yürgen adamның süratinden tendir. Bu vakitta ise yerli manzaralarını seyretip zevk almak mümkün. Çok usular deniz plajına barmayıp mında keleler. Spokойно. Tinchlik ve koşma olarak bu Rusiya mında kavsız ve güzelce. Eşek ya da at üstünde meraklı kezintiге yolga çıkmak mümkün. Emdi deve üstüne minip dağlarga ko'tarilmek imkanı var. Bundan gayrı hayvanat bahçanı, multiparkны, attraksiyonlarını ziyaret etip tübing ve zipline bayırlarından taymak mümkün.
первую очередь мы думали... Birinchiden biz adamlarning onayitligi haqında düşündük. Yani adamlar tek kırış için para төлeyler. Kalgan her şey mında kire. Eşikler üstünde kezintiden ve ziplayndan hayra. Bu ise Akhyar yanında Afrika parçası. Mında çetel kuşlar bakılganını görmek mümkün. Deve kuşlarını sipamağa ve aşatmağa imkan var. Trassada ketkende böyle acayip hayvançıklarını koruyasan onun için toxtatmağa karar aldık ve onlarını aşatmağa mümkün eken. Bakınısalar ne kadar dilber. Onlarca kuşlar ve hepsi kara Afrikan çeşitlerinden. İmkan olsa onlar her vakit adamını çokumağa isteyler. Deve kuşlar başını kumga saklamaylar, bu uydurulgan fikir. Çünkü onlar tez çapalar, lakin onlar çok iyi bileler. Deve kuşlarının yumurtasından pişirilgen omlet gurmanlarının sevimli aşıdır. Bir yumurtanın 20 adamını toydurmak mümkün. Böyle bir yumurtada 25-30 tavuk yumurtası sığa fiyatı elbette ucuz değil. Lakin Kırım'da da nerede böyle egzotik yumurtanı tapabilirsiniz. Deve kuşlarından gayrı yerli hayvanat parkında da adi ve egzotik hayvanlar yaşay. Musafirhaneler, at sportiv bazaları, kottejler ve turbazalar. Kırım'da yeşil turizm boyunca malumat bazaları yıl-yıldan arta. Böyle şekilde yıl devamında rahatlanmak mümkün. Kırım her bir mevsimde özcesine dülber. Просто насладиться природой. Tabiata rahatlanmak, kuşlarının hürmetlerini dinlemek, taze havada nefes almak. Bizde öz eko firmamız ve bakçamız var. Şehirden uzak yerde yaxşı rahatlanmak için her şey var. Gol tarafga açılgan dülber manzara, her taraftan acayip tabiat. Böyle korunuş açılgan odalar rahatlanmak için yaxşı kelişi. Эко-отель сделан из... Эко-отель çam ağaçlardan yasalgan mebel ve ekologik jeten temas malzemelerinden yapılgan. Sizge rahatlanmak ve bu tereknin acayip kokusunu hissetmek imkanı verilir. Aşağıda ise odun yakılgan hamam yerleşi. Bundan koku da ziyade arta, her şey sırf ve ekologik. Kırımga yol bu yaz yoludur. O her bir adam için farklı olabilir. Kimerlerini deniz, güneş ve kum sevindiriyor. Başkaları ise koyda rahatlanmakını seçerler. Kırım ekskursavodları dağlarga hatta kok kuşağından dağlarga götürebilirler. Kırımda yeşil turizm inkişaf ete. Keçe aytkan hafta aklımızda böyle vakalarının kalacak. Sağ olunuz. Özünüzge muqayt olunuz. Gelecek rahatlık günlerde görüşkence.